Sí, correcto. Obviamente, ahora tratado de Corte Penal, el caso que el Ministerio Público entama contra señora Marilyn Alcala Walle, que akusashon que dia que ela vira minister en no a geven op, que estava a lid die Club, op het bestuur, que ela não geven op, que estava dat bestuur daarmee, estava direct die directie die een companhia die sukasa, que eigenlijk papas tempo acaba estava riba actief. E que en notava en nog even opgegeven dat ding functie die bestuur die zo stichting kuta pa jude moet je nang lanos bisa over die studenten stichting studie financiering moet je nang dat in Curaçao quai na mes hope problema me nebos dansa ku duo ku dan beurs na certo momento abbiamo un deurwaardes kantoor aqui na Curaçao também ku a comisa echt vervelanang e kantoor in ando kantoor kami for di ulana pa Curaçao solamente pe cose camina ku e fuera de debe di duo nanta matay na mes ku gasto ng astronomico ando PC hope di estudiante na me comprometa bata kasi 5 6 pa 7 sheng a unina mes e via de fundação senhor Alcala Walle bata ajuda nang que ben tudo coisa que bata pro bono grátis ando dodi ku dia que ele minister e no a llena de un formulario ku etabata la nos visa etabata miembro di fundação nang anto de PC la nos visa e la en su mesta cane camin di cruz largo ku te awe a resultados in caso de l'antijuez ando camina maneira bota bisa Ministério Publiko a pidi 150 ora pe un taxstraf 3 luna kondishonal anto dia 12 de maart corte lo duna su sentencia. Nós temos hope esperança que o juiz lo bari a acusação aqui for de mesa. Passou para, tava tem hope argumento que binilanti ko ne, meti ko bisa ko dengue caso que nanang itabata junto com senhora Olga Kostreski e Akim Americas, que em verdade senhora Kostreski estava tem pleito fenomenal. Natuurlijk, mita ya ku en verdade non sa veel otro an machabomes, mita quiere, mita spera passare bem defensa in anang. E lo possa bom, so que é vrijspraak naturalmente. Tu costa eta la manet bisa eta onbesmet. Ku é een veroordeling, ja tinko naturalmente que passa aan tinko bij tuma. Pero ja, ta eigenlijk een veroordeling pa een bisa een flauwekul. Mita quiere ku e problema ta ku e momento ku eta bata in formulario nung hene na subong na su sinti no tabay verwacht si pero hepa mita le di roodrunners met ku yenele tambe ki beneficio eta batenting di no yenele que men nang hasi eigenlijk un cosa se ele blow up na grandi e ora naturalmente nano po back e PC naturalmente no sating miljoen un punto nan pa mustra corte ku entere vervolging ki dan trobes ku eigenlijk ik was genoten nada otro selectief dat soprattutto masha otro mandatario mesco tambe ting lanos bisa neven functies ku sina no tabay sutras di kon juist tras di Marilyn nabay sutras e no sta ya tambe ku gewoon sibowak leibong lei de integridade nós só tá com senhora Walle assim algo que tá contra a lei lo qual quando tá com CDJ e nós tá com não por não por prova que ela assim algo conscientemente contra a lei aqui